Menteri Rangba Konrad ke Sangma hak arpuhnyo terek Jemang ulalit Jngoh eki Thain Williamnagar is Garo Hills District banjurep bat petsani bha eki Nongtrei jangka Williamnagar Urban Water Supply Scheme kiba ki Nongtrei kidang yat shat chaprang lapenlong eka jingelang pat ba St George Higher Secondary School Samanda hakaba Menteri Rangba ulasa meki smartphone haki Nongtrei Anganwadi kibalawan nakeleng kishnong ka is Garo Hills. Hakani ke jingelang ladan lang uba pol lengdo Menteri Social Welfare bad umakiu smarak Menteri PHE. Haka jingkran hakani ke jingelang Menteri Rangba ula batai ke jingtmu baka sorkar India kala idan kam baki Anganwadi kendon yaki smartphone kenang bakin la ban trei kam bha ya laki kam jongki. Katunat penroy yaki long kemi bat ki khulung Ministry of Women and Child Development jongka sorkar India kala baby sa hendriu klur tengka ban thet hendriu hajar shispa hendriu pu artli ki smartphone naga benta ki Nongtrei Anganwadi habaro kawe Khuborjylla. Lakmi lenti lengba kini ki smartphone ki Nongtrei Anganwadi kin la ban wat bat ajing tip khambha ya ka kot ka khia jong ki khlung ki bahapo hendriu snam karta hakaleng ki shnong jong ka Meghalaya. Menteri Rangba ulong kani kalong ka jingthmu badon kamtam naga benta ka sorkar jela. Hakini ki smartphone la buru ya ka poshan app ban lum jingtip ya ka kwat ka khia abat ka roi ka pa jungi khlung ha kani ka jella katunat social welfare kan bu de nadong shadong ya ki jingtip baki Anganwadi ki pha lengba kani ka app ulaong ha kani ka jingalang la samru shikinong Nongtrei Anganwadi ya ukeu jar ECO H2O ban bo haki Anganwadi center khnang baki khlung khna kindi ya ka na uni ukeu jar Lasam ru yaki MTAP Digital Learning Aid Shaki Samla Puli jangka St George School hadian bala deple yaka yeng school bathamai kaban kentiu yaka puli puthi jingnang jingtep bat yaki sap ki phong jangki khna school hakani ka Thain.